tahun juga ada jok jaga kapi kol dua ngelat telur anjan montro selama ada diri corona suruh ngelat telur wah alhamdulillah ngelah gulai jaga iki wini suruh ngelat telur tanda udah tan jadi gula kita doang rokok boleh bujaklah batuan kia rokok dulu Pak halo senasib Musleria se singa muning ibodium kocak singa bodium mun mole koceng mun gigi daripada gitek iya penyegar tuh bedak dasar aduh alis ning nyari Allah nyari aki pensil alis saya beri nasi bidol si bakraja daya lah la haula wala quwata illa la kena sokon duh itu makalon duh dari diri orang nyerang nganggo skincare ya pola nandi bese nganggo skincare sanla tandi bese care leng larangan manika pada Rabu beda sing kocak sini enggak lambok roreng tandi ro setia jeregen lah aro lambok jeregen ro setia tompes lah mangkan mun berpandeti pejabat ngas teteh sira boleh ini enggak sombong mendadak mak masemak gelu ke pejabat bahayan anapa ampo apa jabatan bi pejabat pascam ngancam ro janya punya bentang montoro tek mutasi ya acara bupatian ben bupati naro padahal beni bupati gini ini beda daya naro beda sedeti pejabat lah ini kak sombong asal tak sedeti pejabat biasa pas jaim jaga image jadi tak onggok ke mobil mau tak buka akin jadi beda sono top akin ya lu jak saking tar kejeding ro awisi ro beda sing ngelakin pola dukeng sapa duh sanda ambo jadi pejabat pak repot usaha muka intep TV kini ke power syndrome nyaman manika mangkana mas teteh mangkan dore aja sombong bu ibu ambian mage soki akan cem mage bendreng miskin jok ring kadok mun tak pada soki nah tak kanca wanita sosialita sih kelambine branded pas terus atas ro branded padahal da esena jadi tak kanca mun tak pada soki nah bada aduh ya Allah aduh corak cek ceremet ya kana engki branded ella aja saya nikah takok gua laku bah miskin pangalengan bener si miskin dina mbian tak usah nyam-nyam tak usah nyam pesabar orang sabar banding alhamdulillah melarat si gering apa sih kegering jadi apa nah mau saya sampai elangi kok ada tak kepikiran ada apa aja tak ada pakai kandeng ada tandi tedung biasan mun regi soki macam bismillahirrahmanirrahim selekor kali kok malay selamat dari maleng jadi ada anganga wah Allah paling akan aduh jagun ngan merongki ajuruk kong re wah paning dahi pakai rokok dahi rokok apa gini nom rokok berok karjong kok me temen mati mondor kok koleng jago kalau berok aja ulan mati mondor ambil deh jong munin banjir kan gini apa jadi kok nyaman gula pernah manggiin pada orang Rabu dari haji dan gula jadi sabar orang gini gula mau jak sini kah assalamualaikum waalaikumsalam sella inggi Mekkaji ya mau ntar ke sella andra sella itu bamak deh iya juga orang aja iya bener gi ya mau ntar ke sella andra sella iya jangan gue so akal ya tadi mau orang dalam kau diandai benari ngani kan nyaman kan tegi sesambian pak cigo ya mun kalak sosa nyaman dah apa sakan
Duh, makna orang dari jangan bulan. Iki. Haji berikutnya orang gini kan, kursi roda, diwudin nak ngucap sambutan. Alhamdulillah atas doa ajunan dan boleh gampang. Mulai depak ke Mekah sampai Madinah tak jalan sakah. Sotok benoreng. Lain berak boleh sotok benoreng itu. Jamak seperdai apa kayak ngibai gebai orang kita pun nyaman gini kali mana lekeda nih orang mau lekeda kan nyaman makai penyakit tak pada kendi dan bojok ring mun masalah pikiran tak nyaman makai ngakan pada lagi nembian andi penyakit darah tinggi ngagak kakana sate bisa sampean bah ngucap saya ngak kumat harus saatin kita kail deh nung ke kado harus seperti gianda, harus benih saatin, nah teker jeda ruang. Mengena mbian lagi najak bejit-ngejit menolak tak mati gijek ngoden naro. Engki, dadi mbian mon deting lagi naguru, deting tidak laku lepas ngucap mbian buk. Jadi ngaki mak gula nolong nembian, neng mbian kok rokok bon. Jadi ngaki ya. Ya ini ngaki. Lesok mas, dayang. Lesok nika aingah. Bon, ada era. Iya, ada era apa? Bayi kan tak kau mi apa deh? Bon kepikir nado sama lodo bon. Pak yang apa nunggu? Ada era, ada era apa? Beda sih jagung ya campur mil, beda. Dan ini kan nyaman wanita pencipta suasana. Andi pesem bianggun garis atau sebu ika beli teking tompes lagi entar alako semolia senyaman ngakan ipikir pembian kebeli apa itu yuk kok du malam dak muli tang mesin mun kebeli teking lober ya tang bintang laki kita bejeran pah meli tempe apa banyak itu ketok begini ya tempe bagus mari pasadika beda saya tuak tempe penyet beda saya guring yang tempe goreng beda saya kalambi tepung ya tempe kalambian tepung mulai wasabi ni laki selaki wang hutang kok ngakan dek ya tore ni ya buka puh mak banyak juga kon ni ada hal tempe kapi dia kan ay mak tempe ni ay mak ada ni tinggal janyak banyak debu ajunan kak dinto keng ponan abdine keng aniat roma bunga ajunan ponan ajunan berak lah kona abdine bese kare 1.000 keng roma bunga aman deman kak dito iku wah ngocak senake korban de iya monono aku tidak akan pernah berpaling ke lain hati kok Allah keng jan malaikat pret iku ini nyaman mah wanita pencipta suasana bada wanita nih wanita singgah sana aden monono pembersih pelembab penyegar bedak dasar aduh alis nih nyari loh nyari aki pensil alis saya beri nasi bidol si bakraja daya lah la haula wala quwata illa billah lakena sokon duh itu makalon duh dari diri orang nyerang nganggo skincare ya pola nandi bese nganggo skincare sanla tandi bese care aton mono serora kora ngitek berapa lera kora kok ki buru teng salon pedicure medicure pendem ring bini ceremet kok ngene aduh lawa boleh sesaran boleh bodoh napa wanita penyebab bencana sera wanita ronyoro ngono anu kalaki mas anu mas jilbab anu mas pasmina
King bodoh ring laki gendeng gede bodoh. Haram bodoh. Unggu bodoh. Tako ke si bini. Tako. Unggu buat bodoh haram bodoh. Tak. Tahu bodoh banyak haram banyak. Abri na pasay kapan tako ke bini na. Abri na pasay kamun tako ke bini na. Ngerep deh. Pangocak melihat rokoknya. Rokok boleh. Nang doi. Allah. Rokok boleh. Bujaklah batuan ke rokok dulu. Pak. Halo. Senasib. Musleria se singa muning podium. Kocak singa podium mun mole koceng. Mun gigi daripada kita kiak. Di mana pada ring bagal kering bini. Jok tado. Sayyidina Umar ni ke jeng bajeng ni kata takut setan. Jeng bajeng na takut setan. Apa boleh orangnya? Oh, jeng bajeng ni kata takut setan. Tapi ternyata Sayyidina Umar setombak tu pernah tokar ben rajin. Takut sih masuk ke dalam. Padahal setan takut. Tapi jam orang rajin Sayyidina Umar takut sama masuk ke dalam. Marah kan berarti ring bini risaraan ben. Berarti tahu siapa cari kok gun ngebondo. Ambian nama ke seneng kapi datun gula. Lah seneng kapi bang. Hemon si jompo tak nyapa. Abu, boro tabu gula. Ngitek mau masuk orang. Ya Allah. Mangka ambian bila mulai mari na misem. Harian misem. Saya ni saya man. Alek selake wang otak kening beridim ambian mon tato kanan ben selake ya are pernah roman are nom tom roman are magi ajar nom tom deh coba ambian atau karmo dulu tak kira pernah aja bener aro cermet lah kadang tahu ngecalah nyebut nyaman bagi atau karmo dulu arah apa jam dul bendul ada peti njak bana benda pergi berdul apa tak peti aruanan bang wacak wa dul ban siti la komat coba mun laki bini apa sapa alos lebur anak pale embian bekel ke gule le sebini bang wacak ja ajunan melolonget nenget ke zi haram sok nyeresep ke ro tete do kata aduh ya kayak mana ambian mau diberi bulan cuban selake deh ini kan ini galak bulan jelek alhamdulillah terbarokah aki maski wah tak toman pakai tanding jok tak ada iya jok boleh andai potongan tager aduh ini coba ngocak asalkan langkong paling gue ngocak mak kunde iya kecapok penyakit apa awon apa mana lagi lepas korang mau dulu mon beda iuran sombongan di madrasah kepi beda si kacaca coba nanggak ke karnaval nyewa jak bejaan wah nyewa dan jaranan saya kemi tibi deh bagi anak ni den-denin petanya akiban ustad mak retin benih salon gending di tadi sumenep pria wah ngambil berempung ngambil 2 juta macam larang kok bon kapungan anak tani borok 2 juta aja gate kok ngocak ustaz dah SPP mah tak majer bener boleh kan sekun ngocak mun imtihan sekun ngocak kuliman kaman pakun ngocak napa sombong na wali murid bedempak kan iku nomor tong nyombang obang bagus nomor 2 nyumbang tenaga polan tak kedua nobang bagus tak kira tu kerja ke Lutfi nomor 3 nyumbang benta menurut kita nyumbang je mai nyumbang anak mai ke muslim kita nyumbang je periksa bah mata nyumbang bang kori motivator apa motivator tukang sotok mun saya sotok le berangkat ki nyotok kamu bagus nyumbang tak nyumbang jadi nyaman nyumbang pak ngompakin
Terakhir napa? Nyembang manglo, lapa manglo menur. Do bener kiai. Gelut firman deh, gelut deh bajan deh. Ye, matawa. Kemarin gula abidatu berema abidatun ke muslim. Tak cocoknya. Kurang ilmiah. Hari bajan mau dengan abidatu, di kutu sistematis. Kutu di abid ya. Ongka teh, otka. Tojo bah. Takut mereka kok tertawa. Kuaro koi baba, pindah cocok muda. Haram jadi sini bagi kok. Sekutak ngitek ya. Abori jawah tak ngitek yang mulai lagi dong biasa lah. Oh mun bil, ngitek nih. Mangkan gula makin lah tak mandan biar pikiran gini kan. Lah tahu orang cocok iya tak cocok iya sambil mangunceng. Kalau mare cocok tak cocok mau di mana? Lu bangin tapi gendut macam mana kok. Kan? Bertolak. Benar lagi. Wa habba bil wa aqabil mawjud. Apa areng apa si Andi? Melarat deh ke? Mangkana sambian bintang belajar ki belum? Ranking. Begini kan apa? Lebih nih. Jaratan mau lebih. Keba mulai ni kata. Anu kita ibaki. Omar. Jadi kira gula ni kegun. Ayo. Dan gula bola na langsung ke larangan. Nonton insyaallah mari. 4:30 acara na. Hah? 4:30 kiai acara ni. Mungkin lah kalau telok kiai. Sedar masa ngaber mari ni kami. Pada Bu. Lampak manega tak kau tu berupa uang. Kenapa? Usulan ke kiai. Lampak. Keng usulan yang membangun, bukan kritik yang merobohkan, tapi yang konstruktif membangun. Contoh, Kak Dinto bangunan dia, Kak Dinto kurang galauan, contoh. Dia, Keng Kak Dinto semin lagi, hari nyawan membangun, ngereng perkenaan dia. Pas Kak Dinto tuli bungkar, bungkar ongku tak jaga boleh aja. Ya, lalu mana ya aduh motor ke gelur. Itu aki ya, tertulis Lastari. Bila semari mon gue itu aki mon. Baru gua tanya, Bu, gua tanya kembian. Mbian teman ngiding kabar mon tero benyaanan dan suruh maja istighfar. Pernah ngiding kabar mbak? Tak teman. Dek saya mon dukrin ada. Mari ngiding lagi. Ambian ngiding kabar, dah iya. Kayat nih kan, nih ngiding lagi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Pernah. Tuh tahu. Mau nikah ngiding mbak. Yasin wal Quran. Oh. Berarti se-Quran kun beda seseorang dia. Kun Yasin mono berarti. Mak dah iya. Detik, oh iya kocur ngandung dah iya yuk. Kocur ngandung bah ngele ke surat Yusuf. Ustaz Maryam anjan mele genteng mon baca surat Yusuf tak bisa aja apa jan bibit dah. Makin baca surat Yusuf 200 mon bibit aja tak sepak keluar aja. Ala bola. Apa mau baca surat Yusuf? Ahlak kemale pada Nabi Yusuf. Beni genteng tak ningpet temun genteng aja. Paham? Bon, benar lagi. Orengan dituntron di anak banyak jan. Surah menjadi istighfar. Quran beda ayat wa yumditkum bi amwali wa banin. Marah macam mana Allah? Selake macam di kamar ada. Sebini beri kamar budi. Macam istighfar jak bu ambu. Sanggup ngandung ah. Tapi sementara usaha bener. Aduh amal Allah. Nonsen. Omong kosong. Kan bigulay kan ikajagin muntrosoki pada syarat dohir syarat batin kan ikuah syarat dohir surah agabay kertas bigulay surah agabay cimat nang kuisi pidol celeng toles terok huruf hijaiyah ain lam qaf alaqah imun tak laku berem demam bah Sayyidina Umar lamba pernah negur orang ngada-ngada ya menurut bah
setengah ngamam ya pola mi beda besar keker edim beda besar keker wah tak bisa kudu usaha bener lagi lah mbian mun nampak wahai para bapak para ibu kuring mulja guru kapti halo aroh saya seragam aroh tetireng mulja guru aku anapa mbian mun nampak ijamin potran tetireng soleh amin imun cerit tak bisa ya keng mun nemu ring gending ni cerik kiri kini asli manusia dak buang najat jat mun manusia dia cerik kepi termasuk sana ku emik dia bener